Kulumka, this is Sarvi Debbarma. Tripura Hana Lobby, Kwtal Richap Mung release na thangai tongo 4th February wo Sanjani Jorao. I'm very happy to be a part of this project. Especially, I want to congratulate and Hambarinan Mutungo Borkung Rangkolno for taking this wonderful initiative. Khajani Tripuri Dopha or Richap Mung, Kasharing Mung, Chiniti Prasarokno, Tansha Angui Bujana Nibag, Tangi Binghe, Jung Alkaya, Jung Jotono, Ohani Busha, the Tiprasa, Chinishinimo. Or Richap Mung, composed Beleno Kanata Kaijak, the video go Beleno Naitoka Kakaya, General Bojotono Hamzagan Hane, Nainata Pogdi, Kana releasing night, Hambai. Thukiri horo no khano jamsharit chintini hano majang laina haibadi baksake diai lagai thansake Tripura ha amani bahai moto masalai nai khulumakha anor neta khuskan Debbarma or sabungo tuine sal polok ma samkhai tongamani ei aboni buthai sen luknani thangi tomo daktino Taku Borkung Rangkolno belaikan hambai audio te video or project no tuinai belaikan saktarkan complete time pagi finally complete bo unka abo release na thali tongbo 4 tarik February bo or abo nobi manai official Tripura YouTube channel haine lobe hamani takte bookshop nor jotono hansala hamjok jotono Tripura sa bujugo kathung Tripura sa sungsa jar thung khai nai haine lobe o video no naina tapok ite share khai nan tapok Yak bayang roman,